Hvala vam, dragi učesnici, što ste se vratili tačno na vreme i u većem broju nego što je to inače slučaj. Bernarde, ja ne znam kako je kod vas, kod nas zvaničnici uvek odu već posle svojih prezentacija, sada su nam mnogi dosta i ostali, a mi jedva čekamo da čujemo regionalna iskustva, pa molimo vas da počnete, probijete led sa iskustvom iz Hrvatske. Dobro večer svima. Može prezentacija. Dobro večer svima, ja sam Bernard iz Zagreba. Ja sam HIV pozitivan već 12 plus godina i u zadnje 2 godine vodim pozitivan forum u Zagrebu. To je, pa sam htio reći malo više o tome. Forum je osnovan prije nekakvih 2 godine sa misijom dijeljenja iskustava, upoznavanja i informiranja. Krenuli smo u svibnju 2016. kada smo to držali dosta zatvoreno i pozivali smo korisnike ovako osobne preporuke i ljude povjerenja. I to je tako bilo nekakvih godinu dana i uspjeli smo dovući nekakvih možda 50-ak članova. Moja pozadina isto je IT, ja sam programer i kao volonter kroz to svoje profesionalno iskustvo omogućio sam na mobilne aplikacije koje su krenule u listopadu 2017. I u prosincu 2017. imali smo 100 članova, a osim online oblika druženja počeli smo eksperimentirati sa susretima. Toga te godine smo imali 18 susreta. Danas na forumu imamo 179 članova, imamo 6147 postava, 40 događaja i ono oko čega sam jako ponosan je to što imamo članove koji imaju sliku lica u svojim profilima jako jasno istaknutu i vidljivu. Tako da to je isto jedan naš indikator o povjerenju i sigurnosti, koliko sigurno se zapravo ljudi osjećaju na našem forumu kad su skloni pokazati sliku lica. Ovi događaji koji se događaju također, svaki od događaja imali smo raznih formata druženja koji su uglavnom neformalnog karaktera, od izlaska u pivnicu, roštiljanja, predbožićnog partija, bazen partija, odlazak na kupanje. Imamo jedan format koji se zove susreti na klinici. Ako netko ima redovitu kontrolu na klinici, oni odu na forum, istaknu svoj datum i onda drugi ljudi mogu doći taj dan upoznat se ili otići na kavu. To je isto jedan vid događanja koji je kod nas jako popularan. Ovo su slike iz Play Store-a, to je iz naših mobilnih aplikacija. Za modele smo uzeli naše medicinske sestre na klinici. Prednost sistema u Hrvatskoj je to što je centraliziran. Imamo jedinu bolnicu na nivou cijele zemlje. Imamo ove jedine 2 medicinske sestre koje opslužuju svih naših 1500 pacijenata koji su dijagnosticirani, koji su danas živi. I bilo je super to što su one bile voljne endorsat ovu aplikaciju. Onaj skroz desni screen je screen sa našim događajima. Tu je poduža lista događaja, a ove male sitne smeđe crne točkice, to su zapravo slike kamere gdje se vidi da unutra imamo fotke sa događanjem. Znači mi se na događanjima slikamo, bude nas po 5-6 na slikama, ljude koji ne žele biti na slikama njih pikseliramo, tako da poštujemo svačiji nivo privatnosti, ali u zadnje vrijeme se sve više i više otkrivamo. Tako da novi članovi kad dođu na forum već imaju tendenciju baciti unutra sliku lica odmah i to jako puno znači u nekakvoj otvorenoj komunikaciji, bar unutar naše te zatvorene zajednice. Ovo je još malo znači, s tih screenova iz aplikacije. Evo, uzeo bi ovaj screen recimo sa pandom, ovaj medvjed pandica. To je izgled jednog profila. Znači, kad ljudi kreiraju svoj profil, oni unutra mogu navesti stvari poput koliko dugo su HIV pozitivni, koje lijekove uzimaju, jesu li pozitivni na hepatitise A, B i C. I to stvara jednog informiranog pacijenta koji spreman je otkriti informacije o svom zdravlju prema drugim ljudima gdje se osjeća siguran. Te aplikacije su dostupne na Google Playu i na App Storeu. Samo potražite pozitivan forum i vidjet ćete te listinge. Da bi se aplikacije koristile, ne može svatko ući unutra, potreban je korisnički račun.
način na koji to radimo u Hrvatskoj je to što medicinske sestre na klinici imaju flajere, to su pristupnice na kojima su kodovi za registraciju i sestre prilikom redovitog vađenja krvi daju te flajere osobama koje su zainteresirane i one mogu slijediti upute na pozadini i mogu se registrirati. To im omogućuje pristup unutar te zajednice. Regrutiranje radimo tako, znači imamo taj plakat na klinici koji pacijenti vide u čekaonici kada dođu na svoju redovitu kontrolu. Isto tako pacijenti mogu čuti od drugih pacijenata koji su već sad na forumu. Kad su pacijenti informirani nekakvim susretima na kojima su bili, mogu reći drugima. I onda drugi ljudi dođu na kliniku i kažu treba mi kod za registraciju za pozitivan forum. I onda je medicinska sestra to da i onda u koraku 3 oni odu i registriraju se. Ovo je izgled tih plakata i pozivnica, znači tu je na pozivnici na poleđini pikseliran taj pristupni kod. To je taj sigurnosni mehanizam koji mi koristimo da bi doista osigurali da je 100% svih ljudi na forumu osobe sa HIV-om, da su svi HIV pozitivni, da ne bi slučajno bilo nekakvih čudnih uleta i to. I do sad nam taj sistem dosta dobro funkcionira. Evo, koristim ovu priliku da najavim pozitivan forum u Srbiji, znači lokalizirali smo naše plakate i pozivnice na srpski i evo ovo je kako izgleda ta pozivnica na poleđini. Ovo je što pacijent vidi kad dobije u svoje ruke tu pozivnicu. Znači imamo jedan korak po korak i nakon toga oni su registrirani, mogu skinuti te naše mobilne aplikacije, mogu se uključiti. Imamo Facebook i Instagram kanale koje koristimo samo za komunikacije prema javnosti. Znači to su generalna MSM populacija i to su bilo koja druga populacija gdje uglavnom govorimo o stvarima poput TASP, PrEP, PEP, sigurnijem seksu. I informiramo ih malo više o potrebama pacijenata. Tako dio toga su zanimljive infografike i vizuali koje ja radim. Uglavnom se trudimo producirati sadržaj in-house na hrvatskom i to su nam nekakve niti vodilje s kojima kreiramo kanale sadržaj. Taj sadržaj je krenuo unazad nekakvih 2 mjeseca i to je relativno novo. Ali ipak naš primarni kanal je pozitivan forum gdje imamo najviše sadržaja i najviše informacija. Kao što znate, pacijenti, pogotovo kad su novo dijagnosticirani, puni su pitanja. Nemoguće je predvidjeti na što sve će oni imati pitanja, ali generirali smo toliko puno tih sadržaja i tema, tako da smo riješili za sebe u Hrvatskoj i za naše pacijente mnogo tih odgovora, pa htjeli smo to podijeliti isto i s vama, zato što vjerujemo da bi vašim pacijentima isto te neke teme i odgovori na pitanja bilo jako korisni. Pogotovo to što mogu doći gore i postaviti pitanja i dobiti odgovore od pacijenata veterana. Imamo pacijente koji su s nama već preko 25 godina, tako da tako neko iskustvo životno je jako bitno za podijeliti s drugima. Evo ga, to je kraj moje prezentacije. Vezano za te flyere i pozivnice za registraciju na forum, imamo ih tu. Ako tu ima nekakvih pacijenata, htjeli bi isprobati pozitivan forum, samo se javite, ja ću vam dati pristupnicu, a unutra imamo opciju za brisanje profila. Ako vam se to ne svidi ili mislite da vam nije korisno, slobodno možete obrisati i nije nikakav problem. Evo, toliko od mene. Hvala puno, Bernarde. Hvala vam, sigurna sam da ima puno pitanja, ali idemo prvo da čujemo sve, pa ćemo onda diskusiju. Sada nam dolaze iz Podgorice Aleksandra Marjanović i Sanja Šišović. Dobar dan svima. Ja sam Aleksandra Marjanović. Živim, da znam, već 22 godine da imam HIV. Zapravo to je skoro 32 godine koliko sam pozitivna. Inače sam ljekar, specijalista socijalne medicine, pa vas možda neće iznenaditi baš moja prezentacija. Malo sam tu onako, da tako kažem, šizofrena. Uvijek volim da taj neki dio institucionalnog, ovo su vam pozdravi iz Herceg Novog, recimo. Čisto malo ovaj snijeg da ubijemo. Može dalje, u stvari ja to trebam, jel da? Ovako.
Za one koji ne znaju, Crna Gora je mala država koja ima nešto poput Novog Beograda stanovnika, oko 650.000 stanovnika. Procentualno žene su u prednosti, Podgorica je glavni grad sa procentualno najvećim brojem stanovnika. Tamo je i najveći broj HIV pozitivnih osoba. Ustanove javnog zdravstvenog sistema su vam 18 domova zdravlja, 7 opštih bolnica, 3 specijalne bolnice i 1 kliničko-bolnički centar u kome se liječe naši pacijenti, 1 institut za javno zdravlje u kome rade dijagnostiku i 1 apotekarska ustanova u kojoj podižu recept za svoje lijekove. Vidite kakva je reakcija društva crnogorskog na HIV pozitivne osobe. 9,6% populacije poznaje nekog ko ima HIV. 60% učesnika ne bi voljelo da im se zna za pozitivan status u slučaju infekcije. Ovo su neka istraživanja koja su, zahvaljujući Globalnom fondu, rađena u Crnoj Gori. Nažalost, od prestanka Globalnog fonda mi više nemamo sredstava za biološka i behavioralna istraživanja, tako da ne možemo da pravimo poređenje, ali mislim da se procenti nisu mnogo promijenili. Učesnici istraživanja ne bi voljeli da osoba koja je HIV pozitivna bude predsjednik zemlje, njih 55%, saradnik na poslu 46,5%, šef 47%, za prijatelja koji je HIV pozitivan ne bi skoro polovina učesnika u različitim istraživanjima, tu je i izvor istraživanja. Kolegi iz političke partije, kao što znate, u Crnoj Gori je jako važno kojoj političkoj partiji pripadate, tako da njih 37 ne bi baš voljelo da im kolegi iz iste političke partije budu HIV pozitivni. Nastavnik skoro 60%, ljudi ne bi voljeli da je nastavnik HIV pozitivna osoba i komšija 40,6%. To mi nije jasno zašto komšija svoga posla. Skoro polovina učesnika ovog jednog istraživanja misli da bi, da bi HIV pozitivni pacijenti trebalo da budu registrovani u policiji. Više od polovine HIV pozitivnih osoba bi trebalo liječiti u skladu sa načinom na koji su dobili HIV infekciju. Znači, prema nekima blaži, prema neki uz možda malo jaču moralnu osudu, ali u svakom slučaju postojale bi razlike između pacijenata koji imaju HIV u zavisnosti od toga kako su dobili infekciju. Šta kažu zdravstveni radnici? I HIV oko 12% ispitanika jednog istraživanja behavioralnog koje je rađeno među zdravstvenim radnicima, 12% ispitanika se slaže, a 16% su neodlučni o tome da li se imena HIV pozitivnih osoba trebala da se javno iznesu. Samo 11,2% ljekara ne osuđuju osobe koje imaju HIV infekciju, a više od trećine imaju snažno kritikujući stav. 1/3 je odlučno u tome da se osobama sa HIV-om ne dozvoli reprodukcija i planiranje porodice. 63% ljekara učesnika smatra da bi izabrani ljekar trebalo da prenese svom kolegi informaciju kada mu dođe HIV pozitivni pacijent, bez obzira što taj pacijent ne traži usluge toga drugog kolege. 47% ne bi baš bilo oduševljeno da se jave dobrovoljno da pomognu HIV pozitivnom pacijentu. 1/4 učesnika misli da osobe koje su dobile HIV infekciju seksualnim putem i putem igle su postale infektivne baš zbog tog svog neprimjernog ponašanja i moralno su osuđene na prosto jednu vrstu stigmatizacije i diskriminacije. I skoro 1/3 se plaši da ponudi pomoć, ali zaista znači postoji onaj strah. Ako se sjetimo šta je koleginica iz Ministarstva rada i socijalnog staranja rekla da strah je jednako neznanje, a ovo su zdravstveni radnici, onda baš onako nije neka perspektivna budućnost naših pacijenata. Pored tog odnosa društva, epidemiološka slika ovako kaže da ukupan broj naših pacijenata u Crnoj Gori je 254, a imamo 650.000 stanovnika. Vidite da je skoro izjednačen odnos onih koji se javljaju u kasnoj fazi, znači da nam je smanjeno testiranje, da nam je smanjeno otkrivanje, da se ljudi javljaju u nekom zdravstvenom stanju koje jako liči na kliničku sliku u zemljama afričkog regiona. Mi veoma često vidimo i kapoši, veoma često vidimo neke situacije koje su zaboravljene u zemljama zapadne Evrope i, ajde da kažem, savremenom
zdravstvenom sistemu. Muškarci su u prednosti, nažalost, 7:1 je više muškaraca. Ne bih rekla da je možda toliki mali broj žena, ali pošto postoji jako velika i stigmatizacija i diskriminacija u takvim malim društvima, mislim da se žene plaše da dođu da se testiraju. Možda je malo veća brojka, ali ono što u Crnoj Gori postoji jeste generalno da postoji jedan trend porasta HIV infekcije u populaciji muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, te je zbog toga i ovaj broj povećan. Kod nas je znači 85% svih prenosa HIV infekcije se dogodio seksualnim putem, znači homo, biseksualnim ili heteroseksualnim odnosom. Šta naša osoba koja živi sa HIV-om u Crnoj Gori u zdravstvenom sistemu može da dobije? Crna Gora ima centralizovan sistem liječenja. Osobe koje žive sa HIV-om se liječe na jednoj infektivnoj klinici. Tamo dobijaju izvještaj i recepte za 3 mjeseca na osnovu uputa izabranog ljekara i naravno dobijaju taj uput za konzilijarni pregled 2 puta godišnje. Potvrđivanje dijagnoze, CD4, broj limfocita i PCR se radi, imamo reagense, za sada je to jako dobro organizovano i funkcioniše. CD4 limfociti se rade na svakih 4 mjeseca, a PCR se radi na svakih pola godine ili nekad i češće ako je potrebno. U Institutu za javno zdravlje se nalazi registar za vođenje evidencija parametra obolijevanja i liječenje svih osoba koji žive sa HIV-om i ja sam jedan od čuvara tog registra, zato što radim u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. I čuvanje podataka podliježe zakonu o pravu na te privatne podatke i zakonu o zbirkama podataka u zdravstvu i etičkom kodeksu. Osoba sa HIV infekcijom mora imati izabranog doktora u domu zdravlja koji vrši upućivanje na infektivnu kliniku i daje te neke druge upute za laboratorijske analize. Pacijenti dobijaju recepte za 3 mjeseca, ali mogu podići recepte za samo 1 mjesec, tako da onda praktično svakog mjeseca moraju ići u tu jednu jedinu apoteku. Svi oni koji žive van Podgorice moraju da doputuju u Podgoricu da podižu lijekove veoma često. Mi iz fondacije, iz udruženja pacijenata šaljemo, primamo knjižice sa receptima kako ljudi ne bi putovali jer su velika većina od njih u stanju neke socijalne potrebe, onda ne mogu da plate put ili nemaju gdje da budu. Tako i da te, da tako kažem, usluge naše udruženje radi volonterski i na bazi neke dobre volje. Nema psihosocijalne podrške i pomoći institucionalne. Možda to malo ovako izgleda smiješno, ali zaista pacijent kad otkrije da ima HIV infekciju, kad otkrije da ima neki psihološki problem ili kada bi poželio neko psihoterapeutsko savjetovanje, on to ne može da nađe u institucijama sistema. Može da plati kod privatnog psihologa ili eventualno preko nevladinog sektora ako angažuju prema projektu psihologa koji onda samo radi dok traje projekat. Postoji mogućnost za postekspozicijonu profilaksu za partnere HIV pozitivnih osoba, znači oni ako se jave infektivnoj klinici mogu da dobiju terapiju, ali ne postoji mogućnost za korištenje PrEP-a, još uvijek ne pričamo o PrEP-u zbog toga što on nosi sa sobom, svi znamo, u takvim sredinama mora se baš strogo voditi računa o načinima komunikacija sa ključnim populacijama koje bi koristile PrEP kako ne bi došlo do možda nekih težih posljedica tog. Način i propisivanje terapije, ovo sam samo stavila da je proces odobravanja terapije, čim neko sazna da ima HIV 2 nedelje, to vrlo brzo prolazi kroz potvrđivanje dijagnoze, infektivnu kliniku i onda na osnovu konzilijarnog tog nekog izvještaja se odobrava terapija. Također postoji i za one lijekove koji nisu na listi, ako se pokaže da je osoba rezistentna ili ima nema te antiretrovirusne terapije, onda to negdje traje do 6 mjeseci zbog toga što imamo neke dodatne konzilijume tamo u ministarstvu, oni mnogo bolje znaju od infektologa, pa dok oni izvijećaju da bi trebalo taj skupi lijek da se uvede, a samo je jedan, a to onda malo teško ide, ali stvarno infektolozi koji rade na infektivnoj klinici, tamo su 2,
su kao i svuda na infektivnim klinikama jako posvećeni svojim pacijentima i baš onako se bore za tu terapiju. Ovo je dostupna antiretrovirusna terapija. Imamo jako veliku listu lijekova koje su dostupne i neka najčešća kombinacija za one koji to prate jeste Izentres, Raltegravir i Truvada, Tenofovir. To je neka... sad, Crnogorska fondacija za HIV, ja imam 48 slajdova, samo da znate. Crnogorska fondacija za HIV je mala jedna organizacija, udruženje pacijenata koje smo osnovali 2012. godine, uglavnom ljekari, pacijenti, njihovi partneri i članovi porodica. Imamo jednog stalno, znači po onom tamo odbijaju nam poreze i to sve što ide kao stalno zaposleni, 2 privremeno prema projektu zaposlena člana plus 5 volontera, a nekad i 10. Kako se ko uključi, kako ko želi nešto da pomogne. Kad pacijenti nemaju terapiju, onda se javi jedno 15-ak, svi daju po 2-3, tako skupljamo te terapije. Projektom finansirana psihosocijalna podrška bila dobra uz podršku Globalnog fonda, onda prestala 2015. godine. Mi smo konkurisali komisiji za dodjelu sredstava lutrije. Nikad nismo dobili projekat. Sada kako je to sve, ta sredstva, kako su decentralizovana i podijeljena prema ministarstvima. Na sreću imamo jedno ministarstvo, jednu garnituru u ministarstvu koja je vrlo senzibilisana po pitanju HIV-a. I 2016. 17. i 18. smo dobili projekat kojim prosto održavamo ovo savjetovalište, odnosno ovu vrstu psihosocijalne pomoći. U okviru ovog projekta radi se individualna terapija i grupe podrške. Crnogorska HIV fondacija, zahvaljujući tome što sam ja član, ja se tu nešto stalno i ljekar sam, pa pripadam po tome nečemu, i ima članstvo u nacionalnoj komisiji za HIV u ovom CCM-u. Imali smo par donacija od farmaceutskih kuća, zahvaljujući infektolozima, kada smo radili radionice s izabranim ljekarima i pacijentima u pozitivnoj prevenciji, u terapijskoj pismenosti koja se radila za vrijeme Globalnog fonda. Šta nam je problem? Organizacija zaista teško stiče članstvo koje bi radilo, jer zarada zavisi od projekta ili od donacije. Znate, veoma često kažu pa nađi nekog, pa taj neko da napiše projekat, pa onda, ali tako je teško, pogotovo ljudi su valjda svjesni da je ovo organizacija koja se prilično bavi specifičnim poslovima, pružanjem nekih specifičnih usluga. Oni moraju prvo, i sami ljudi koji bi radili u organizaciji, a da nisu pozitivni, moraju neke svoje stavove da promijene. Pacijenti koji žive sa HIV-om veoma rijetko žele da budu uključeni baš onako stalno. Oni hoće volonterski da pomognu, ali nisu raspoloženi da učestvuju, da idu na seminare, da ih neko ne bi povezao. Mala je Crna Gora, svi se negdje znamo. Bilo koji dan ako odete u neki drugi grad, srećete neko ko vam je rođak, to je nevjerovatno. Tako da i to postoji, ali to zaista postoji. Tako da i taj strah je vjerovatno uticao na tako nešto. Rekla sam već za ovu komisiju za dodjelu sredstava. Nije odobrila nijedan projekat, iako smo opisali projekat o jačanju i PMTCT sistema, kako bi radili sa ginekolozima, kako bi pričali na tu temu da osobe sa HIV-om mogu da imaju zdravo potomstvo. Uopšte nismo dobili taj projekat. Projekat osnivanja savjetovalište i značaja ovog savjetovanja, edukacije zdravstvenih radnika, terapijske pismenosti, medija. Pravili smo projekte koji su zaista bili ojačavanje sistema ili zdravstvenog ili medijskog i nismo prolazili. Prestanak donacije je praktično doveo do tog gašenja psihosocijalne podrške, pa eto tu ko je ostao da radi volonterski ostao je. I onda što je problem, mogućnost rada sa zdravstvenim radnicima, vođenje sajta, studijske posjete, pozivanje nekog iz vaših organizacija, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, da dođu da pričaju svoju priču u Crnu Goru ili možda odlazak naših ljudi tamo gdje bi se možda
to malo drugačije, zato što bi se možda ljudi koji su HIV pozitivni iz Crne Gore vjerovatno slobodnije osjećali da pričaju u Hrvatskoj ili u Bosni o svom stanju, zato što pretpostavljam da tamo me niko ne zna pa ću nešto ispričati. A jako bi značilo kad bi mi pozvali nekog odavde, recimo iz Srbije ili iz Hrvatske, ali to sve treba platiti. Trenutno stanje, 2016. godine koalicija nevladinih organizacija iz Nacionalne komisije za HIV, o tome će malo i Sanja više pričati, pretpostavljam, je uputila zahtjev Skupštinskom odboru za zdravstvo sa molbom da se napravi jedna vrsta zagovaranja za određena sredstva, da se izdvoje određena sredstva iz budžeta, kako bi se platili preventivni servisi koji su bili prekinuti odlaskom globalnog fonda. Tome u prilog nam je išla i situacija epidemiološka koja je ukazivala da se značajno povećao broj osoba među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima koji su postali novoinficirani. Znači, to je negdje ukazivalo da se ti preventivni servisi koji se nisu sprovodili mogli su da dovedu do takve situacije. Krajem 2016. godine odobreno od strane države u visini 100.000 evra za organizacije koje su sprovodile preventivne usluge među ključnim populacijama. Između ostalog i fondacija je bila dobitnik, neka minimalna sredstva, ali u svakom slučaju su bila značajna da nastavimo sa ovom vrstom usluga. Uspostavljeno je tada ovo institucionalno savjetovalište, zakupili smo prostor u okviru koga se sada događaju ta savjetovanja i grupe podrške. 2017. godine, i o tome će Sanja malo više, novim zakonom o nevladinim organizacijama svako resorno ministarstvo ima određena sredstva za koje se javno raspisuje konkurs u skladu sa strateškim analizama, tako da je 2017. godine opet odvojeno za programe prevencije HIV-a, ali zapravo se radilo o preventivnim uslugama, odnosno servisima. Odvojeno je 100.000, za 2018. 125.000, u naredne 3 godine očekujemo uz podršku, pomoć i donaciju globalnog fonda i svake godine određenu sumu novca koja će se povećavati, ali minimalna će biti 125.000 evra od strane Ministarstva zdravlja. Proces licenciranja, to je meni bilo jutros onako otkrovenje, zaista, što je Farida istakla, veoma je važno da organizacije koje bi se bavile ovim pitanjima terminološki shvate šta znače standardi, šta znači licenciranje, šta znači akreditacija. Znači negdje da i same organizacije znaju na šta mogu da računaju i za šta mogu da se kandiduju. Tako da je u toku licenciranje i akreditacija programa iz oblasti socijalnog djelovanja, ali nekako nam je još uvijek, meni bar nije jasno, kome pripadaju usluge koje pružaju organizacije koje su vezane prvenstveno za neke medicinske probleme, odnosno za medicinsku problematiku, iako sam ja čvrstog stanovišta da HIV nije samo medicinski problem, već i sociomedicinski, i ekonomski i uopšte problem cijelog društva. Šta nam je budućnost? Cilj je napraviti održivo finansiranje za udruženje osoba koje žive sa HIV-om na taj način što će tim licenciranjem programa biti omogućeno da usluge koje budu pružane akreditovane, čime bi se značajno unaprijedio i kvalitet usluga korisnicima rada, ali kontrole tog utrošenog novca koje država daje iz budžeta. To smo mnogo čuli danas, tako da mi je to sad negdje i jasnije. Pri licenciranju voditi računa zaista o potrebama pacijenata, tako da mi prvo možda u Crnoj Gori nije neophodno vršnjačko savjetovanje, možda to nisu potrebe. Ja završavam sa ovim, tako da zaista bi trebalo napraviti jednu dobru analizu potreba, definisati paket usluga koji pružaju i naravno licenciranje osoba koje rade tamo i neophodno je da samo finansiranje programa bude usklađeno i sa stepenom ispunjenosti tih nekakvih nacionalnih strateških dokumenata. Moram ovo da vam pustim zbog ovoga. Hvala vam lijepo na pažnji, ovo je mamula. Hvala puno, Aleksandra. Na dobru stranu imate more, a ja sad kao zaštitnica prava učesnika moram da vas molim
da što kraće, ima jedna količina, koliko god da su nam zanimljive stvarno prezentacije, ima jedna količina koju odrastao čovek može da čuje u danu. Mislim da smo blizu te količine informacija. Sada će biti efikasnije da u 3 glavne poruke kažemo zaista, ako možemo da usmerimo svoje iskustva. Biće drugih prilika, nećemo moći da zaokružimo dan ako svi budemo probijali rokove, niste vi krivi za ove pre vas. Sanja, evo sad vam taj, pa sad imate 0,5 minuta. Samo ako je Aleksandra nekog pojedinačnog zaboravila da pomene, njega još i to je to. Inače smo situaciju dosta dobro čuli, samo nešto što je ključ iz vašeg iskustva. Aha. Mislim, je slušala. Ok, što znači da moja prezentacija otpada sada. A moja prezentacija ima 3 ključne poruke. Ne, šalu na stranu. Ok. U suštini, 3 ključne stvari vezane za Crnu Goru i naše iskustvo u obezbeđivanju održivosti servisa za HIV, koje bih ja naglasila. Prvo jesu da je neophodno da u svakom momentu imamo funkcionalan CCM koji je vrlo detaljno i strateški i lično i profesionalno, institucionalno fokusiran na kontrolu i na kvalitetno sprovođenje nacionalnog odgovora za HIV. Druga stvar, da postoji u državi uspostavljena saradnja i na nivou sektora, ali isto tako i na nivou saradnje sa raznim institucijama. U čitavom našem procesu, koji mi je žao eto što sad neću moći da predstavi, međunarodne organizacije, UNDP, mreže koje se bave zaštitom LGBT prava su imale jako veliku ulogu da nam pomognu da izvršimo pritisak na državu da zaista odvoji ova sredstva, ali se problem desio i tu dolazimo do 3. stavke da su ista ta sredstva koja smo uspjeli da izlobiramo preko Odbora za zdravstvo i preko jedne političke partije, da je 100.000 eura više od 7 mjeseci stajalo na računu države i da se premještalo iz institucije u instituciju, da ta sredstva nisu mogla da se stave u upotrebu iz prostog razloga što je nedostajao zakonodavni okvir, mehanizam ili što god da se ta sredstva nevladinim organizacijama za servise i predstave. I postoji dosta toga što je urađeno u Crnoj Gori po pitanju licenciranja socijalnih servisa. Preventivne zdravstvene usluge nisu prepoznate u našem zakonu, ali postoje određene komponente servisa za HIV koje se pružaju, koje se mogu licencirati kao socijalni servis. Eto, ja bih zamolila organizatore da učesnicima proslijede moju prezentaciju, a ja ću ostati na raspolaganju da dam odgovore na sva pitanja i da kažem da je ono što je must, što je obavezno, da zaista imamo proaktivan pristup ljudi koji imaju moć da donesu odluku, što je u ovom slučaju bilo Ministarstvo zdravlja. I ne, to nije slučaj da su to ljudi koji su osjetili odlazak globalnog fonda, jer nisu. Globalni fond je otišao 2015. Mi smo 2016. dobili novu političku strukturu u državi, potpuno novo rukovodstvo, potpuno novo ministarstvo, ali smo za to uložili ozbiljna sredstva da isti ti ljudi pođu na studijske posjete, na obuke, da posjete druga ministarstva i da ih na neki način motivišemo na to da zapravo budu proaktivni u čitavom procesu i da je Crna Gora između ostalog zbog toga i dobar primjer u regionu. Tu sam za pitanje. Hvala imenjakinjo. Budite bez brige, svi učesnici će dobiti sve prezentacije, tako da apsolutno ostajemo u kontaktu. Iz Banja Luke nam dolazi Srđan Kukolj, a Zvijezdana Jakić i Alen Sofić dolaze iz Sarajeva. Oni će zajedno predstaviti iskustva Bosne i Hercegovine. Komplikovana zemlja. Dobar dan svima i prije svega hvala što ste me pozvali na današnju konferenciju, iako ja, da budem iskren, nisam više puno aktivan u HIV sektoru s obzirom da sam prešao u drugu oblast, ali sam još uvijek aktuelni predsjedavajući CCM-om Bosne i Hercegovine i za koji dan će i taj mandat da ističe, ali svakako bih iskoristio priliku da vam prenesem samo kratka iskustva, prezentaciju nemam, iz Bosne i Hercegovine, više možda iz ugla podpredsjedavajući koji sam vršio funkciju 4 godine i predsjedavajućih CCM-a već 2 godine, ujedno i predsjednik akcije protiv ove SIDE,
Vi svi znate da je Bosna i Hercegovina dobila najveći grant globalnog fonda za cijelu regiju i ne bi ulazi u detalje same konstrukcije tog projekta. Taj projekat je trajao cijelu deceniju i dosta toga je urađeno na polju prevencije. Kao organizacija koja je zastupala prava lica koje žive sa HIV-om, iskreno, lično, kao i cijeli moj tim, ali evo i kolegica Zvijezdana koja je također isto radila u istoj oblasti, nismo bili mnogo zadovoljni količinom sredstava koja su bila dodijeljena za rad sa licima koje žive sa HIV-om. Ono što kao u toj oblasti konkretno izdvajam kao veliki uspjeh jeste dobra saradnja sa kliničkim centrom, klinikom za infektivne bolesti, gdje smo kao organizacija dobili mogućnost da našeg psihologa smjestimo u prostorije klinike, gdje su pacijenti znači, na licu mjesta imali pomoći i podršku psihologa i to je nešto što smo uvijek izdvajali jer se kasnijom evaluacijom tog rada pokazalo da je smještanje psihologa u instituciju, a ne mimo institucije zaista pomoglo pacijentima koji su bili hospitalizovani ili su dolazili po terapije. Što se tiče same prevencije kao organizacije, radili smo sa populacijama muškaraca koji imaju seksualne odnose i sa muškarcima i seksualnim radnicama. Ono na što jesmo ponosni jeste da smo otvorili veliki drop-in centar i na osnovu ugovora sa Institutom za zaštitu zdravlja pružali testiranje uz dogovor da njihovo stručno osoblje dolazi kod nas u naše prostorije. Mi smo sam drop-in centar osmislili možda malo drugačiji način, to je više bio centar za druženje, imali smo svoj i otvoren bioskop, imali smo druženje pogotovo za LGBT populaciju, znači bio je potpuno jedan onako više kulturni centar nego samo centar za HIV, zato što zbog same stigme i diskriminacije imali smo želju da i drugi ljudi koji nisu samo vezani za HIV da dođu i da iskoriste priliku da na svim tim druženjima ili na projekcijama nakon se testiraju na HIV, dobiju kondomi ili neke ostale informacije. Što se tiče sad iz uloge CCM-a i uopšte države Bosne i Hercegovine i toga gdje smo mi danas, mi u petak zatvaramo zvanično ekstenziju granta globalnog fonda za HIV koja je trajala godinu dana. Poslije toga nema nikakve perspektive da bilo koji međunarodni grant ili država će preuzeti finansiranje toga. Mi smo već imali pauzu od godinu dana pa je onda došla ova ekstenzija, tako da mi upravo ulazimo vjerovatno možda u eru koju je Srbija imala od te neke duže pauze vezano za finansiranje HIV projekata i tuberkulozi, moram napomenuti. Ono što jeste bio neki pozitivan signal jeste da smo mi bili zemlja koja smo dizajnirali plan tranzicije, znači prenos vlasništva sa globalnog fonda znači na državu i to jeste bio ozbiljno dizajniran, još uvijek jeste ozbiljno dizajniran dokument, međutim država Bosna i Hercegovina nije prepoznala važnost ove dve oblasti HIV-a i tuberkulozi i sredstva nikad nisu obezbeđena, tako da status je potpuno isti da sredstava nema. Država Bosna i Hercegovina nema aktuelnu HIV strategiju. Ono po nekom zadnjem dijalogu koji sam imao sa predstavnicima ministarstava jeste da će se vjerovatno podijeliti na Federaciju i Republiku Srpsku. Vi znate da je sam pravni status Bosne i Hercegovine jako složen i komplikovan, delegiranje odluka traje i zaista traje. Ono što je drugi problem predstavlja u Bosni i Hercegovini je da ne postoji državna zdravstvena strategija, što umanjuje mogućnost apliciranja za sve međunarodne fondove, iako Kancelarija Evropske unije jeste prisutna godinama u našoj državi. Nažalost, nikad nije postojao dogovor između entiteta i naravno Brčkog distrikta o tome da se dizajnira jedna zdravstvena strategija, tako da su mogućnosti da se obezbedi dodatna sredstva za HIV i tuberkulozu zaista niska. Kao i što sve zemlje u regionu imaju problem, tako i mi imamo problem sa projektnim finansiranjem, znači ništa nije sistemski riješeno. To je nešto na što mi već godinama ukazujemo, prvenstveno pokušavajući da uvijek damo prednost institucijama u smislu da se kroz sistematizaciju rada uvode radna mjesta koja su vezana za prije svega rad sa licima koji žive sa HIV-om, jer vratit ću se samo na onaj dio našeg psihologa na klinici, postoje samo jedan klinički psiholog koji radi sa svim pacijentima na klinici za infektivne bolesti. Mi smo također dodatno plaćali socijalnog radnika da radi sa pacijentima
koji žive sa HIV-om, a i takođe samo jedna osoba za cijeli klinički centar. Tako da smo negdje uvešte kroz dijalog željeli da država preuzme odgovornost da sistematizacijom radnih mjesta rješava ovaj problem, jer pretpostavljam da kao i u svim zemljama uvijek postoji mi i vi, država i civilni sektor, mi smo uvijek pokušavali da taj dijalog sklonimo sa strane, da smo uvijek mi kao mi i da smo tu u službi pacijenata i ljudi koji su pogođeni problemom HIV infekcije i ostale polno prenosivih bolesti, tako da nismo mnogo uspjeli u tome, nažalost, ali to je nešto ka čemu težimo i dalje. A država Bosna i Hercegovina, gledajući kao država, entitetski pruža samo jednokratne, kratkoročne finansijske podrške. Mi smo imali jednu onako ozbiljnu i oštru notu po pitanju toga da mi ne želimo grantove od 1000-2000 eura. Mi želimo prioritetizaciju, izvinjavam se, oblasti i nemamo uopšte problem da jedna organizacija dobije grant za tu godinu, nego da se to raspačava na mali grantovi, da bi država jednog dana mogla reći kako su oni pomogli nama svima. Ovo zaista govorim iskreno, kako vodim dijalog ovdje, tako sam ga vodio i u svojoj državi i tu sam da kažem više sa strane ljudi koji žive sa HIV-om i svih naših korisnika nego samog statusa organizacije. Ono što sam ovde vidio, vi ste spominjali troškove, ono što meni uvijek upada u oči, a kada pričamo na nacionalnom nivou, jeste ogromno izdvajanje sredstava za iznajmljivanje prostora. To je također jedna tema koja se treba aktualizirati, ne smije se ispuštati iz ruku nikad. To je kod nas još uvijek aktualno, neke organizacije su dobile i na taj način želimo da uključimo državu, da na taj način shvati ozbiljnost ovog problema, jer davanjem opet tih nekih kratkoročnih sredstava koji su i nekada davali za iznajmljivanje prostora nama ne znači, zato što nam država da novac i smatra da je problem riješen. Tako da mi smo također dosta razgovarali o tome da se osmišljavaju prostori ili dodjeljuju prostori koji su već nekad korišteni za druge svrhe da se daju organizacijama i nismo imali nikakav problem da udružujemo, čak što više da udružujemo nekoliko organizacija na jednom mjestu. Ono gdje jesmo, danas se baš sa kolegom Nenadom smo radili na socijalnom ugovaranju i to je neka, da kažemo, scenarij o kojem razmišljamo, na čemu bi organizacije trebalo dodatno da ulaže napore. Status nije mnogo promijenjen, nismo daleko otišli. Ono što jeste interesantno, morat ću spomenuti samo organizaciju Margina, vjerujem da neki od vas znaju, to je jedino udruženje kod nas koje je akreditovalo svoje servise sa Agencijom za akreditaciju. To je neki model koji, pretpostavljam, bi se trebao koristiti ne zato što dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego mislim generalno u cijelom regionu, jer oni na osnovu toga imaju pravo da apliciraju na sredstva gdje recimo apliciraju i domovi zdravlja, znači potpuno je otvoren neki novi spektar mogućnosti, tako da ako želite nešto više o tome, kolega Denis iz Margine je čovjek s kojim trebate razgovarati. I ono što bih samo rekao, a slušao sam, mislim, dokle je Srbija dogurala, moram vam stvarno reći da jeste daleko ispred nas, bar u odnosu što se tiče dijaloga između zvaničnih institucija, ministarstava i organizacija civilnog sektora. Mi, nažalost, jedino samo kroz CCM možemo da ostvarimo dijalog, ali više u smislu delegiranja nekih stvari nego rješavanja zaista naše realnosti i osmišljavanja budućnosti. A stvar je u tome što je, kao što sam rekao, složen pravni okvir države je taj koji ne ide nama na ruku u smislu da iako želite da radite nešto na nivou entiteta, morate ipak obratiti se na nivo države, a tu uključuje cijeli jedan niz institucija koje vam moraju reći da ili ne, ili vas vratiti nazad, pa onda opet da idete ispočetka cijeli proces. Tako da, ono što, eto, samo još, mislim, zaista želim reći da u petak završavam i zatvaramo cijeli kompletan program. Pretpostavljam da će se desiti scenarij koji se desio prije nekih godinu i po dana, kada smo ostali bez sredstava i vjerujem da može samo od nekih 12 aktivnih i koji su sve ove godine rade organizacije, mislim da bi 3 trebale samo ostati, koje prvenstveno radi na smanjenju štete i radu sa injekcionim korisnicima droga, tako da zaista mi je žao da oblast koja se tiče psihosocijalne podrške i naravno i tretmana
će ostati negdje u sjeni sigurno u naredne 2 godine i to je nešto čemu koristim i ovu priliku da javno kažem o tome da bi se trebalo puno više raditi na tome. Tako da, eto, toliko je od mene i hvala vam. Dobar dan, ja sam Zvijezdana i dolazim isto iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije, tako da ja sad neću pričati o ovim okvirima i šta nemamo, sve sistemski, što je kolega Srđan već rekao, reći ono šta je nekad bilo po mom saznanju i šta sad imamo. Znači, opet samo po mojim saznanjima. Znači, nekad dok je bio Global fond, i ovo što smo govorili da nije bilo previše nekih sredstava za direktno, znači za osobe koje žive sa HIV-om. Ja imam prezentaciju, ali eto, dobit ćete svakako poslije. Bila je znači organizacija POHA koja je zajedno sarađivala sa akcijom protiv SIDE koje je Srđan predsjednik i mi smo zajedno radili na toj psihosocijalnoj podršci i kod nas je taj model bio poprilično dobar, iako mi za razliku od Republike Srpske nismo nikad bili u mogućnosti da budemo, recimo, da imamo psihologe i socijalni radnike u bolnicama, to znači nikad nije bilo ni pod razlom nekako moguće, skroz je znači drugačije, ali smo imali unutar naše organizacije, znači psihologe, socijalni radnike, pravnike, imali smo te grupe podrške i također smo imali vršnjačka savjetovanja koja sad spominjemo, koja su jako također se pokazala kao dobra, posebno ljudi koji tek, na primjer, saznaju svoj status, koji dođu znači na razgovor i onda imaju prvo osobu koja je savjetnik, psiholog, psihoterapeut, a isto tako ima i osobu koja već živi s HIV-om i koja im daje znači neke svoja neka iskustva i slično neke smjernice. I također imali smo znači, posjete kućne, posjete u bolnici, imali smo čak neke situacije kada smo imali psihološke krizne intervencije, znači gdje je bila recimo familija koja i dalje nije bila sigurna da li da prihvati tu osobu koja živi sa HIV-om, pa su onda zvali nas da mi nekako objasnimo, donesemo neku literaturu i da nekako eto kažemo kako to sve ide, pa im je to u nekim situacijama to puno značilo. Sad kako je otišao Global fond, znači ništa tu uopće nema u tom smislu. Međutim, evo konkretno ja još neke kolege radimo u fondaciji Kriva nade, to je također jedna nevladna organizacija koja se bavi psihosocijalnom podrškom, ali ne samo osobama koje žive s HIV-om, nego znači raznim manjinskim grupama, također ljudima koji su žrtve nasilja, ženama na primjer i slično, tako da mi sad to je nekako više, kako bi rekao, nije dobra volja, nego je više kao produžen način djelovanja, da i tu znači ljudi koji žive sa HIV-om, ako saznaju za nas, a mi smo ostali u kontaktu sa većinom njih, mogu da dođu i mogu znači tu besplatno da traže svoju psihoterapiju, psihosocijalnu podršku, ali nemamo trenutno recimo sredstva za ova okupljanja koja se pokazala jako dobra i za tu neku razmjenu iskustava. Isto tako postoji mogućnost savjetovanja preko Skype-a i slično, preko telefona i mi još uvijek nekako na volonterskoj bazi, oko što je Aleksandra spominjala, znači po potrebi nekad idemo u bolnicu, znači da posjetimo neke naše osobe koje žive s HIV-om ili ako treba nekome da pošaljemo lijekove koji živi recimo u nekim mjestima blizu Sarajeva pa na autobus. Znači to i dalje radimo nekako volonterski, nas 4-5, da tako kažem, koji smo još uvijek negdje ostali u tome. Znači ništa nije sistemski riješeno. Ja se jedino radujem što smo se opet nekako umrežili, što smo čitavo vrijeme ostali u kontaktu nekako sa organizacijama iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i drugima i što mislim da tu imamo neki potencijal, to bi nekako ja da naglasim. Isto bi naglasila da u ovoj organizaciji koju sad radim također ima jedan odličan multisektoralni model gdje znači postoji pravnica koja radi, koja je jako senzibilizirana, socijalni radnici, postoji više psihoterapeuta i također postoji doktorca psihijatrica koja je jako isto tako senzibilizirana i ona nekako znači tu je i za one osobe koje imaju pored toga što su recimo osobe koje žive s HIV-om, koje imaju možda problema s anksioznosti, depresijom, koje možda treba još neki lijekovi i koja je tu da i razgovara nekako s njima malo više, malo duže, ne onako kad odete kod psihijatra, ne znam, u neku instituciju i slično. Tako da eto, to su neke stvari koje su možda na neki način i dobre, ali mnoge i fale, ali nekako je bitno da se umrežimo. Pa da smo tu jedne zadruge. Eto, a sad zamala kolegu Alena da on možda sa terena neka izgleda. Evo ovako, ja sam Alen Sofić, isto tako dolazim iz Sarajeva, imam 21 godinu i HIV pozitivan sam. Ja sam za svoj HIV status saznao prije godinu i tako nekih 9 mjeseci. Moja prva reakcija je stvarno bila, vjerujem kao kod svih ostalih pacijenata, recite mi da imam rak i da ću umrijeti vrlo brzo.
Međutim, kasnije ja ću se sada bazirati čisto samo na odnos medicinskih radnika i našeg kliničkog centra u Sarajevu prema pacijentima. Što se tiče kliničkog centra i doktora koji radi tu, naš identitet je sasvim zaštićen. Znači, mi se vodimo pod šiframa i doktori apsolutno ne daju ni u jednom trenutku vaš pravi identitet bilo kojem doktoru. Za sve ostale preglede koje se dešavaju na kliničkom centru, vi ćete morati biti hospitalizirani, pa onda preko njih pod šifrom ići na ostale preglede. Što se tiče doktora, imamo jedne sjajne doktorice, ja ih ovim putem stvarno želim pohvaliti, to su Vesna Hadži-Osmanović i Jasna Topalović-Etković. Za mene su to dva velika profesionalca, one se trude svim silama da na kliničkom centru, što se tiče barem Sarajeva, situacija bude koliko toliko dobra. Mi imamo tu problema zato što do nedavno čak nismo imali ni reagense za pregled kako treba. Nismo imali reagense za ljude koji boluju od raka, kamoli od HIV-a. Što je bilo užasno, molili smo, kumili smo, pokušavali smo na sve moguće načine, kasnije se to nekako kao sredilo. Ono što je meni onako malo zapalo za oko je što, na primjer, ne toliko kao doktora, koliko od ostalih medicinskih radnika, kao na primjer medicinskih sestara ili nešto slično. Ja ću sad biti stvarno brz. Ja imam jedan primjer gdje sam isto tako bio hospitaliziran zbog nekih medicinskih komplikacija, isto tako na infektivnoj klinici i sjećam se da je jednu noć došla jedna sestra tako u vizitu i citiram, rekla mi je: sine, ne razmišlja se spolnim organom, nego se razmišlja mozgom. Na što, mislim, sreća pa sam ja bio jak u tom trenutku, ali ona nije razmislila da u tom trenutku kada ona to rekla, mogao je da bude neko ko je stvarno tek otkrio to, ko je želio možda da se ubije posle toga i to bi bio samo okidač. Naravno, niko za to nikada nije odgovarao, jednostavno to je tako prošlo samo sa upozorenjem, ali to je ono što mene najviše čudi, ta nesenzibilnost tih medicinskih sestara, medicinskih tehničara, nebitno, to me buni. Smatram da koliko god mi u Sarajevu pokušavali da se, ajde tako kažem, izborimo sa tim problemom, uvijek će naravno postojati ljudi koji se plaše ili boje. Ja razumijem strah, ja razumijem ljude koji se boje stvarno i ja sam se prije par godina isto tako plašio, isto sam govorio vjerovatno kao i oni. Ali jednostavno u tim trenucima kada vas, ajde tako kažem, život onako malo prodrma, tek tad onako shvatite ozbiljnost situacije, shvatite koliko ste zapravo vi sada kao jedinka ugroženi. Prije ste možda bili ti koji ste ugrožavali, sada ste vi taj koji je ugroženi, shvatite zapravo važnost cijele situacije. Ono isto što želim da napomenem, mi smo, ja imam najviše komunikacije sa kliničkim centrom i mi imamo praksu isto tako da imamo psihoterapeuta u bolnici ona se kao obavezno uključuje posle svakog saopštavanja o HIV stanju, ona se obavezno uključuje, pa sada ako pacijent odluči da želi da nastavi, želi, ako ne želi, ne želi. Uglavnom, mi smo nešto tako razgovarali, ona mi je rekla da je klinički centar jednom samo inicijativno radio kao jedan sexual reproductive health, kao research, i da su išli tako gradom i ispitivali ljude, anketirali ih, da li koriste prezervative, na što je većina ispitanika odgovorila da ne, na tu većinu zašto ne koristite pod pitanje, većina njih je, citiram, rekla: ja spavam samo sa finim curama ili momcima, što nema veze sa vezom, mislim nikome ne piše na čelu da je HIV pozitivan, da ima hepatitis, ne. Da. Tako da ono, ja što želim evo za kraj da kažem je da ja stvarno duboko vjerujem u medicinu i vjerujem u nauku prije svega i vjerujem da jednog dana da će ova tema, ova infekcija, neću nazvat bolest, nekako mi je to malo too much, da će to stvarno biti stvar prošlosti, da će se naći lijek i da će napokon više ta stigmatizacija i to nepoštovanje prestati. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala, dragi naši susedi. Mnogo nam znači što ste ovde, ostajemo u kontaktu, neke probleme ćemo lakše rešiti regionalno, čini nam se. A sad vas molim, dragi učesnici, da uzmete slušalice koje će vam pomoći u simultanom prevođenju ukoliko je potrebno za engleski jezik. And I would like to thank Ms. Olga Troshchenko for saving us the time to find out about the situation
in Southeast Europe. We're going to get more of an overview, not only regional, but the entire Southeastern European region. Thank you. Let's just give participants a moment to get the headphones if they need a set. Okay. Dakle, kome je potrebno, uzmite slušalice, tamo su kod vode. Thank you very much, first of all, for inviting me here, and I feel a bit sorry that I cannot speak Serbian. Probably I should have spoken Russian or Belarusian because I'm originally from Belarus, but here I'm representing regional office of UNDP in Istanbul, covering Eastern Europe and Central Asia region. And I will be a little bit speaking about this, and it's a little bit I don't feel very comfortable moving from very personal stories to something systematic. But good functioning systems are actually things that make basement for people to live better. That's why we also have to think about these things too. I will start with the global slide and just a few things because we're short of time today. A few words about regional approach of HIV health and development groups of UNDP. And basically this is the document you see on the screen, which is our strategic document, and mainly all the strategies of UNDP in the area of health are built on 3 pillars, which are related to building a sustainable health system, reducing inequalities, and promoting inclusive governance. This is the area, the region that we cover, and it includes Western Balkans, it includes South Caucasus and almost all current Commonwealth of independent states, and including Central Asia countries. Also, to be very quick, I will say about a few things about what topics is Istanbul Regional Hub and its HIV health and development team is covering. It's covering the issue of hepatitis, it's covering the issues of social, economic and environmental determinants of health, and it includes planetary health, very new topic for us. We're covering HIV programs and projects. We're covering legal support and regulatory support, including assisting countries with eliminating punitive laws and policies. We are also targeting tuberculosis with a specific focus of MDR-TB, which is now a very important issue in the region, because out of the 30 countries of the highest MDR-TB burden in the world, 9 are situated in the region of the Eastern Europe and Central Asia. This is the slide related to HIV testing and treatment cascade in the region, and we can see that we're behind the targets that we set for 2020 a few years ago. With, as was mentioned already by a WHO colleague today, that the people living with HIV, only out of the estimated number, only a bit over 70% know their status. Only 36% are on treatment, and only 26% of all people living with HIV are virally suppressed. This is not what we were aiming for, and I also wanted to say that the region of Eastern Europe and Central Asia has the biggest growing number of HIV cases in the whole world. This is only another region, which is Middle East and North Africa, that also have increase of new cases, but they have very limited increase, very small increase. While this region have increased on 30% if compared to 2010, from around 100 new cases per year, and now we're almost having 130 cases per year. Why is this happening? Do we do prevention not very good? Are we not addressing human rights issues, and people who are representing vulnerable groups just go underground and don't go for services? This is still a lot of things to be done and a lot of things to be planned
in the region. This is the slide from UNAIDS, this year UNAIDS report, and it represents the distribution of HIV infections per vulnerable groups. So we see that 39% of all new HIV infections in the last year was about people who inject drugs. 28 was among clients of sex workers. 21% was among men who have sex with men. So basically, yes, in this region, the epidemics remained in a concentrated phase. But with the growing epidemics in such big countries, for example, as Russia, where there is a risk of the epidemics to start having generalized character, and with all this, opening borders and migration of labor and people traveling all over the world, there is a big risk that the situation will become worse if we don't take measures. So this is. I wanted to come back to the key areas where UNDP works in the regions, and I will just name 4 of them. There's one of them is promotion of human rights and doing legal environment assessments in the region. Assisting governments with health procurement and policy support in relation to health procurement, promotions of social contracting as the key factor of sustainable funding, especially in the countries where the Global Fund, whether is phasing out or has already left. And this is policy support, intellectual property and TRIPS flexibilities, which is a very newcomer and raising issue because a lot of the countries are signing new foreign trade agreements, entering treaties like Eurasian agreements, and there is lacking of capacities in the governments to address these issues and to see what consequences signing of this agreement could bring to health systems and how to eliminate risks. I will briefly describe each of these 4 areas, which are of priority for UNDP regionally. For the last 2 years, and I think the next around 2 or 3 years, because things are changing, and maybe all these issues will be addressed by the governments and in cooperation with the civil society. So there is such hope, because there is a lot of things, like a lot of entities like CCMs in the countries where the Global Fund is functioning, which is a very good example of how civil society and governments and communities and international organizations can work together to implement and to oversee the programs relating to HIV, tuberculosis, and other health issues. So, legal environment assessments. Legal environment assessments are now being done in 4 countries, and in 3 countries, and there are plans to do in the 4th ones. These are the things that promote human rights agenda. The 2018 supplement of the Global Commission of HIV in the law specifically stated that we should work very close with eliminating all the punitive laws in the countries worldwide in order for all people have access to essential services and essential support they need. Because we all understand that if the human rights are violated, people don't go for services, people don't address for help, people go underground and stay there because they don't want to be humiliated, they don't want to be rejected services. Basically, even I wanted to mention that the last month Global Fund Board, this is for the first time of the meeting of the Global Fund Board, that there was a special session of human rights. Because we see that the situation in the region is probably
getting worse because we do not address these issues. Also, there was mentioning of the human rights funding worldwide and in the region. And probably, yes, probably we do not need much funds to address human rights. But in all the HIV funding globally, this is only 1% of funding that goes specifically for fighting stigma, discrimination, and protecting rights of people living with HIV. Is it enough? I do not think so, because we need to work not only with like a desk review of the legislation, we need to work with the people who provide services, healthcare services, legal services, social services, for them also to understand what consequences will violation of the rights bring to specifically these people they're dealing with, to their families, to their children, to their parents. If they don't understand personal, if they don't personalize each issue, they will not understand how people will be living if they're not treating them the way they should be treated. Coming back to legal environment assessments, we are doing now in Belarus, Tajikistan, and Ukraine. Actually, Ukraine has already finished. I wanted to say a few words about the methodology, which was developed by UNDP in accordance with the recommendation of the Global Commission of the HIV and the Law. And this is this specific methodology that not only looks into desk review of the legislation that exists in every country. We are looking at how this legislation is implemented. We are looking how any guidelines, treatment protocols, instructions, whatever documents exist at the governments, at the key entities dealing with healthcare issues, how they're implemented. And if they're not implemented well, why are they not implemented? The methodology is looking into conducting focus groups with communities, with people affected by diseases, with their key people who work and live with them, and as well with the decision makers and with several service providers to see where the gaps lies in case the documents, the system, the policies are well designed but not well implemented. This is the methodology which is not a document but is a process, participatory process. It is also not, the final stage of some kind of analysis. This is the beginning of designing, of putting its outcome into design of the new programs, project, existing action plans of the government. And it also could be used for drafting, for designing new applications for funding to the donor organizations, which is also very important because most of the donors are now understanding that human rights is the issue that needs to be addressed very urgently. I want to also touch base about procurement. Procurement support that we provide to the governments, to those governments that actually need this. We procure medicines, we develop capacities of the entities involved into supply chain. The tendency here is we need to ensure environment sustainability of the production of the new medicines, but this is something that we just started, and this is like, bright future for us. Currently, the procurement support is provided in Armenia, in two cantons of Bosnia and Herzegovina, Kazakhstan, Moldova, Turkmenistan, and Ukraine. I want to highlight that, for example, in Ukraine in 2016, due to their ability to access international platforms for procurement, they saved around $12 million from the state budget by using international procurement systems. Yes, Ukraine is a big country, is a vast country, but also 12 million is a huge amount of resources which could be then redesigned by the government to go to other essential support of the populations that need it. I'm happy that UNDP, whereas UNDP, we do not only procure, we build capacities of the entities. And Ukraine, which is doing this procurement support for now, I think 4 years, they're now
they're now designing plan to transfer all the knowledge and skills and capacities to the newly established procurement agency at the governments. So they're also able to procure through international platform. They will know where to go, how to use, how to ensure that goods are delivered in time. And Ukraine is now transferring all the knowledge and skills to the government entity to be able to work without UNDP. From procurement, I want to go to then come back to social contracting, but now I want to go to regulatory issues and to IP issues in many cases, which is closely related to the procurement. And this is the area of expertise that stays mainly with UNDP out of the UN agencies, and this is our mandate. And this is very important and I would say very tricky one, because if you go through procurement processes, starting from designing the technical specification from procurement and ending with receiving funds to your medicines to your warehouse, there's a lot of small component between the process inside this process, and each component is regulated by legislative documents, which are related to some to intellectual property rights or licenses issued to manufacturers of brand medicines. But our task is to get access to affordable medicines on the one hand, mostly generics, and on the one hand to make sure that the medicines that get to the country are WHO pre-qualified, so they are of a very good quality. And this is regulated by licenses, by intellectual property rights, and these things are often becoming part of this, foreign trade agreements or other international agreements countries are entering. And it is very important for the government official, for legal people, to understand, as I said a minute ago, the consequences of each clause of the legislation they sign, and they should know how to mitigate risks in case of entering certain, license agreement or IP, intellectual property agreement, in order to have, as we say, laissez-faire, to have ways to still ensure that the medicines get into the country are affordable and of good quality. I also, there's another area I wanted to specifically mention, which is very important for the countries of the Eastern Europe and Central Asia, which is social contractors and as a component of sustainable funding. As we've discussed a lot here, that civil society is the key player in reaching key affected population. This is related to peer support. This is related to outreach work. This is related to bringing people to the services provided by the government. And for this, it is important that the government has financial agreements and financial relations with the civil society, including capacity building of the civil society, for the NGOs be able to come and bring people for essential services and for essential needs. I will stop here. I just wanted to say one thing that about the knowledge and information, because I think it's also important. Just two examples. One is from Belarus and one is from Serbia. Around 2 years ago, I was driving in my car, and there was a guy sitting next to me, and I was looking at the billboard with HIV positive person, saying like, "Hi, I'm HIV positive and I'm on ARV treatment, etc., etc." I knew him, and I said to the guy that, "Look, very good billboard." And he said, "For how long is he having HIV?" And I was saying, "He's having for over 20 years HIV, and is he still alive?" And this was my husband, actually.
And I was talking about the HIV with him for many years because I'm in this sphere for 12 years now. And I just think that sometimes people, they do not, intake the information in themselves. I don't know, we should design maybe a new knowledge product and keep still saying things and informing people about HIV through all the modes of communication that we have. And another thing was from Serbia, and I was meeting my friends last night, and I was saying that, look, in this area, the HIV cases are growing faster than in any other regions. And they were saying like, this is because we are not following hygienic rules. I said, what hygienic rules? And they said, because we can drink water after somebody using the same glass. And I said, guys, where are you living, in which area? This is, you cannot get HIV like this. And they were actually very much surprised. Although they're mature people, well-educated. So I'm just, there's a long way to go even with informing people about modes of HIV transmission. So, yes, I will stop there, finally. Bernarde, Aleksandra, Sanja, Srđane, Zvijezdana, Alene, Olga, puno vam hvala. Mi imamo mnogo pitanja za vas, ali moramo da odemo na kafu. U posljednjoj sesiji uzet ćemo i pitanja ukoliko uspemo da ubedimo naše paneliste da se pridržavaju instrukcije 5 do najviše 7 minuta, da imamo malo vremena za diskusiju, jer nama jeste stvarno važno šta vi kažete i šta vi mislite. Obećavamo sledeće godine da ćemo biti manje ambiciozni. 28 govornika smo imali ove godine, to je naša megalomanija, nije vaša greška nikako. Dragi naši panelisti, vi ste svi dragoceni i kratko ste govorili, šta imate da kažete. Sledeće godine diskusione grupe i više priče, dragocena su vaša iskustva, direktna iskustva, to je ono što nas zanima. Sad kafe pauza do 4:30, molim vas vratite se za zaključke, važno je.